अहानबदा लिसिप्रिया खंगुजम सोशल मीडिया दा थदोरक पुगोरो खरा मयाम दा तेंतक ना थमजरमगे मसिगी साब लोइदबा मानबा मोनिका हाउकिप नुपी सिना आई हाtkani हाइरी कनागी ड्रेस नो ngasi phongkibi Israel Express tagi atopa maruiba pau khrana International Humanitarian Law thugairiba kuki militant singdagi center na su handokadabani forum hauzik Manipur da thokliba kangluk irang asigi manungda water body ama source of water da atamnana temsinarakpa se akan mamongna kandem tawi haina Youth Forum for Protection of Human Rights YFPHR gi secretary T Sadiscantana kuyek piduna thadorakpa chirol amana phongdokhibaga loinana Water Resource Department na miyam gidamang ising panganbigi atopa pambay puthokpiduna water crisis solution biu haina appeal tarakli kuki singna sa tharagliba violence ki thawdowasigi haurakpa matamda Bisnupur district ki manung sanba Lawphal village tagi tinglakpa isingi pipe sing su satnariba kuki militant singna es Painom village thugaiduna thamna pokpi village Naran Sena amasung Phobalana singba khulsingda ising phangdabigi awaba mayuknabigi thawdoksu laikhre हाइरिबा थाउदोकसिंग असि लैखरबगी मतुंग सलिबा थासि तरागी नुंथल पुंग मंगारम ताबा मतमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लैबा सेलिबा मखा लखोंग द लैमा खोंग द लैबा हेवी फ्यूल पावर प्लांट दगी युरकपनी हाइबादु लेबक थिबने निंगसिंग बाय सथरिबा कुकी सिंगी मियोट मिनेसी हौरकपद कुकी मिलिटेंट सना लैमा खोंग आर्मी केम गी अकोयबद लैबा इसिंगी पाइपलाइन सिंग थुगाइदुना इसिंग थाबा थिंजिनख्रबने मसिना मरम ओइरगा था निपालमगी ममांगदगी मफमदुगी खुंजासिंगना अफब इसिंग फंगदबगी अवाबा मयुकनदुना लाखली हिरामसिगी मतांग आर्मी अमसुम स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदे थुगाइख्रबा पाइपसिंग अदु अमुग हना सेमजिननाबा हाइजदुना लाखलिबने अदुबा हौजिक फावबा थबकतो उन्थोकपा लैत्रि हाइरि सेओल असिना मखा तारदुना हौजिक सेलिबा मखा लखोंगी इसेल असिना खुंजासिंगी नोंगबदा संगदबा यादरबा इसिंग सिजिनदुना लाखलिबने मियामना सिजिनरिबा लखोंग असिदा थाउथी हाइथरकपा हाइबसि इंटरनेशनल लॉ प्रोटोकॉल जेनेवा कन्वेंशन सिंगबु खोंगाउनाबनि वाटर बॉडी सिंगदा पोल्यूशन थोगंदुना मियामगी पुनसिदा तेमसिनरकपा असि मरि लेनबा लैंगाकी अथॉरिटी सिंगना मदि वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट की मैकेदिगी अथुबा मतमदा मियेंग संगफम थुइ इसिंग थिंजिनबा मदि वाटर बॉडी सिंगदा पोल्यूशन थोगंदुना सोकनारिबा लानफम असिदा खुलाई ओइना सिजिनरकपा असि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना हक्सिना लौदुना कोकी मिलिटेंट सिंगा थमनरिब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु सनबा खुदकता लौथोकदबने मसिगा लोइनना थोकलिबा थाउगो असिगी मतांग लैमखोंग द लैरिबा आर्मी पोस्ट असिगी मथक्ता सु इन्वेस्टिगेशन सथबा मथौ ताइ हाइना चेरोल असिना मखा तारि मखा सथरा पोइना ngasi फोंखिबा नहारोलगी थाउदांग पाउक्सेगी एडिटोरियल म्यामदा थमजरमगे कुकी सिंगना हाई मणिपुर पुलिस कम्युनल ओइ मखोइना पांबा तौदे अरोन एजेंडा अमगी मखा ममांग सहीगी मे अहुमनिगी कुकी नार्को टेररिस्टना मितई सिंगी यूं क्या सुसामपुर मोरे मई थादुना मितई मथक्ता कंगलुप नाइब लान अमा सथबा होरखी लान अदो अहानबा सथरकपा मतमदा मितई सिंगना शेड्यूल ट्राइब यावनबा कॉन्स्टिट्यूशन की ngaklau phangna honabadu ट्राइबल सिंगी हक मतनबा होनबनी हाइना मराल सिदुना कंगलुप की लाल अदु सथबा होरखी ngakliबदी मणिपुर निंगसिंगबा थोक्त्रबा मतमदगी मितई सिंगा मसिन मना ओइना खुंदामिनदुना लाक्लिबा येलो फुरुप तांखुल कबुई मरिंग नसिंगबा लमदम सिगी असिंगबा येलहौ मी अमता मितैगी मथक्ता सथरकपा लान अदु यावखिदि मेमारदिगी अमदि बांग्लादेशदगी आइन कायना मणिपुर संगलगा खुंदारिबा इलीगल ट्राइबल सिंगना लमदम सिगी असिंगबा सिंगमी सादुना इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम अमदि कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी हाइबा बॉडी अनिगी मखादा मितै सिंगदा लंदाबा होरखिबने लान असिदा कुकी सिंगना पामलिबा माइकेदुरा सदनबा ngamlaktraba matamda makoina manipur sarkar si misang mikhai naide ट्राइबल की मयोक्ता लेबा सरकार ने हाइना मराल सिबा होरखि मथंगदा मणिपुर पुलिस पु कंगलुप नाइबा कम्युनल पुलिस फोर्स नि हाइना मराल सिरखि मतांगसिदा येंगबा यारिबदि थोकलिबा इरांग असिगा मरि लैनना पुलिस ना लौखटपा मदि सेंट्रल एजेंसी सिंग लौखटपा केस सिंग मरक्ता कुकी सिंग वकलकपा केस का मरि लैनना मितै सिंग मथक्ता एफआईआर लिसिंग तरेट की मथक्ता पांदुना लैरि थोकलिबा हिंसा की थौदो असि अहानबदा कंगलुप नाइबा इरांग ओइरंबदगी खुलाई पाइबगी औबा हानबा मदि लेबाकी मयुक्ता संगसिलकपा खोंजंग ओइना मयोल होंगलक्लि खोंजंग असिगा मरि लैनना मणिपुर पुलिस ना मितै नहारोल कया फगतुना मखोइगी मथक्ता केस कया पानख्रे मसी ओइबा तारगदी मितै फारिबा अदुगुंबा अरानबा तौबा कुकीसिंगसु फाफम थोक्तब्रा थोकलिबा इरांग असि सेंट्रल एजेंसी एनआईए ना मॉनिटर तौदुना लैदि
NIS मीतै की एजेंसी नथि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखादा लैबा एजेंसी अमने सेंट्रल एजेंसी असिदा थबक तौबा SI दो मीतै ओइरंबा याय महाकना इखतलंबस याय मसिदा कुकी सिंगना तौबा अरानबु खुदिमा कुपसिंदुना थमगदबने मखोयगी मथक्ता थिगतबा यारोय थिजिनबा यारोय मदु तौरगदी कम्युनल ओइ हायबा तेनवा मरु लोनबगी मवोंगना पंगांगदा ngangbनदी असुंबा असिंगबा सक्ता मदु उबा ngamloi matangsida Platon hairamba wise men speak because they have something to say fools speak because they have to say something haibadu ningsingba phagani pangangda ngangbana asumba sakpi yaroi kanglup ani khatnaba taragadi law enforcing agency na madubu thingnaba natragana khamnaba thabuk lokhalakpa matamda nakal animakki sienaba natraga maralai haina khanba miyoidu fagat patabani माकी मथक्ता FIR पांदुन शिरक्लिबा मराल सिंह अदु असुम अरान खांगदोकनाबा होनाबा हाइबसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी अमगी मथौनी स्टेट अमगी लॉ एंड ऑर्डर ngakpa हाइबसी स्टेट अदुगी पुलिस की मथौनी मादुना ngamlaktraba matamda सेंट्रल फोर्सिंग मतेंग लौरगा थबक संगसलकपा याय अदुबु पैखलकपा थबक खुदिंगमा स्टेट इंटरेस्ट अमदी लेबासिगी इंटरेस्ट ओइबा ताबनी मणिपुर थुगाइगे हाइबा खोंजंग थिंगलुबगी मणिपुर पुलिस कम्युनल ओइ हाइना लाउरिबा कांगबु अदुदी कया यामना कांगलुप नाइदबा कांगुनो मखोइना सथरिबा लान अदु मखोइगी कांगलुपगी वांगमदा लैरिबा करamba कांगलुपकी इंटरेस्ट याउरिबगे मणिपुर मसे ताबा यारोय हाइबा मणिपुर मियाम अमदी मणिपुर सरकारगी फिरेप असि मितै खक्तगी इंटरेस्ट नथि मणिपुर असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप खुदिमकी इंटरेस्ट नि कुकीसिंगना मणिपुर तोखाइबा लेंगाक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा पीगदबनी हाइना सेंट्रल गवर्नमेंट तालिबा डिमांड असि मणिपुर आइन काना संगशिलकलिबा इलीगल इमिग्रेंट्सगी इंटरेस्ट नि बांग्लादेश द डिमांड असि तालुरे म्यांमार सु तालुरे मफमदुरा माइ पाक्तबुगु मणिपुर सु माइ पाक्लोय मतम खरा मखोइना मणिपुर सरकार अमदि मणिपुर मियाम अवाब पीबदि ngambige अदुबो मतम कुइरगा मखोइगी अरोनबा एजेंडा सिंग फोंगबा हेंगलखिगनि इरो नुंगदा लोतुनु लेरंबा अरोनबा कया इमाइदा तखलकपगुम मखोइना लोटना थुपना भारत सरकार मणिपुर सरकार अमदि मणिपुर खुंदामिनरिबा येलो फ्रूप सिंग खंगनदनबा थमलंबा एजेंडा सिंग मथंग मथंग खंगलखिगनि मतमदुदा मखोइगी संगजफम कनादा ओइगदगी हाइबदो हौजिक्तगी ngana थिदो हौबुना असुम खोंथांग ओइगनि अतोपा पावमना अवांग कोरिया गी मिसाइल सिंग कुपसेन सेननबा जापान इंटेलिजेंस खोमनबा सैटेलाइट थगतख्रे अवांग कोरिया की मिसाइल सिंह कुपसेन सेननबा पन्नमद जापान आरोन अथोकी पाउ लौनबा सैटेलाइट पुबा रॉकेट अम इराय नुमिता माइ पाकना थगतख्रे जापान की सैटेलाइट असिना ऑर्बिट लैरबा मतुंग अवांग कोरिया की मिलिटरी साइट सिंह कुपसेन सेनबग लोइनना करिगुमा अवांग कोरिया दगी जापान मिसाइल कापनबा थौरांग तोरकपा मतमना मंगजौनना सेक्शन थौरांग लौखतपदा हेना खुदोंग चाहलगने हाइदि हाइस टू ए रॉकेट असि मित्सुबिशी हेवी इंट्रोड्यूस ना जापान की खानों पोक्त लेबा तानेगाशिमा स्पेस सेंटर की ngasi thakhi रॉकेट असिदा ऑप्टिकल सैटेलाइट अमा पुखी हाइरिबा सैटेलाइट असि टोक्यो की मैके दिगी रिकॉग्निशंस की थबक हेना कंखत हननबा पन्नम साखिबा मिलिटरी की मपांगल लेबा सैटेलाइट नि जापान की कैबिनेट सैटेलाइट इंटेलिजेंस सेंटर ना रॉकेट थगतखिबा दु माइ पाकना ऑर्बिट यौब ngamle हाइरदना ऑप्टिकल निपान सैटेलाइट अदु रॉकेट की खाइदोकलगा हाना यहोननबा पन्नम थमखिबा ऑर्बिट लेख्रे जापान की ऑप्टिकल सैटेलाइट असिन अवांग कोरिया की लन्मी की मफम क्या की कुप फोटो सिंग लौबगी मपांगले कुमजा इंग्लिशिंग अमगा समपनगा मौद्रागा निपानदा जापान लाना अवांग कोरिया ना मिसाइल अमा पाइहलखिबा मतुंग जापान सैटेलाइट तरागी नेटवर्क सेमगतुना अवांग कोरिया बु कुपसेन सेनदुना लाक्लि कैबिनेट सैटेलाइट इंटेलिजेंस सेंटर की सीनियर ऑफिसर हिरोकी यासुदाना फोंदोकपदा ऑप्टिकल निपान जापान की अरोन अथोपी ई पाउ लौनबा यामना मरुओइबा सैटेलाइट अमनि जापान की अकोइबगी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट सिंगनबा नोमनोमगी हेनगलकलिबा मदि लेबाकसिदा नेचुरल डिजास्टर की खुदोंथीबा मायोकनबा हेनगलकपा असिगी येंगलगा डिफेंस अमसुम सिक्योरिटी की मपांगल कंकटहननबा यामनमक तंगाइफदे जापान इंटेलिजेंस खोमजिनबा मरक्ता तत्हनबा तौदना लेप्तना खोमजिनबा संगी ngasi thagaliba satellite asina information piraknaba honabada tha khradi sanghigani hanadagi sijinaduna lakpa matam loiraba satellite sing amadi nauna thagaliba satellite sing gi marakta semdok semjin khra taunagadaba leibana intelligence khongatpagi thabak matam khra sanghigani ki atopa pawmana China amasum Russia gi lalon itik English ngani ga kungo humdoi de sauna hengat ki US ka sathabada handaki
Mamang sahi English singa kungo homdoi de China amasung Russia ni ki marakta sathaba lalon itik ki thabak sauna hengatki United States ka sathaba lalon itik na sahi mari sid ahan boina sang khangan handaki China amasung Russia anina mamang sahi de sathaki lalon itik asi dollar billion sanigani fu yoki Masi leibak anina dollar billion sanigi lalon itik sathanaba panam thamkiba adudigi hengana laikiba figure oidi Lalon itik khakta natana English singaniga kungani thoida Moscow na Ukraine landa khraba matung China amasum Russia gi mari da hanadagi hena sashinana mari thamli China gi maike digi Ukraine amasum Russia ni makta mateng pangdana neutral oina laigani haina lakthoklagasu Russia ga lainaba mari hanadagi sasinki China na ngasi phawba Moscow na Ukraine landa sinbadu yaningdi haiba wafam amata phongdo haiba yadana laidi Laibani gi marakta sathaba lalon itiki thabak sahida sada kunga taruka point ahungi sang de hengat pangamki US amasum China ani gi marakta sathaba lalon itiki sang English ngani ga taraga mapan gi matungda ahan boin hantaraki United States ka China ga sathaba commerce asi mamang saida dollar billion satru ko khumfu ga mari khaktama oiduna English ngani ga kungani thoida lairamba sang aduri gi sada 11.6 handaki General Administration of Custom gi Vice Minister Wang Linsluna Fongdorapada Laklibe English ngani ga kunga mari sida US ka sathaba lalon itiki thaba hena hantarakpa yari hanisu pau sida makhatari atopa pau mana Rajauri amasum punsta lanmi masing hena thajinduna terror attack hengalakpa thengnagadawri Jamugi Rajauri Puns area military style gi sizinaduna Terrorist na lotuna lairaga khudong saba matang phangbo khudingi ambush thaduna lanmi gi miyoi sing hatpagi thawong sing chatharakli besi mapung phana thingnaba ehenba lanmi gi miyoi sing mafam asida thajin khre hairi lanmi gi masing hengat hanbigi matakta intelligence ki thabak su kangkat handuna local population ki khusam naraga border district anida terrorist ki attack hengalakli ba si thingnaba thabak lokhat pa su hore Haokip sahi amagi matamda border district ani asida lanmi gi miyoi kun hena terrorist ki attack ta sikhi Army Chief General Manoj Pandey gi maikeri gi lanmina terrorist sing thengnana bahona bada miyoi bi gi hak khongauna ba tawdana ba akan bofam khankhre lanmi gi marakta gi kanaguma miyoi bi gi hak khongauna da ba thabak tawrak matamda madunga pi ba tawroi haina akan bofam thamkhre hari lanmi sip ki wafam asi handak terrorist sing na ambush thaduna lanmi mari sikraba matung makhata ba terrorist sing phana ba operation sathabada misam ahum pharaga custody da otnai bi sikhibagi wathok ama mamang segi December kunga mathode thokhibaga mari lainana khangan khibane thaudo oduga mari lainana brigadier ama yauna officer ahungi mathakta thijinbagi thabak sathari Indian Army na misam ahum laikhidaba khungang adugi sakot thorangi thabak sing paikhanaba khulsing adu adopted tawre hana laukthokrabane terrorist singi ambush asidagi lanmi gi maikaida anauba terrorist thengnabagi kayat kyamasu yatpa hore hairena pawsida makhatari atopa pawmana India na anauba generation gi akash missile mai pakna sanging tokre India na anauba generation gi akash missile irai numit mai pakna flight test tokre sanging asi Orissa gi Sandipur da leiba integrated test range ta pangtokhi Sarkar goiba pawda sanging asida missile asina unmanned aerial target amada khongjal yangna paiduna leiringai yamna anemba aptitude amadagi kapkhatuna target adu mapung phana thugaiba ngamkhi test asina weapon system asigi mapung phana mathau tawi haibadu khangba ngamkhre leiba asida puthoksa missile gi system asi radio frequency seeker launchers multifunction radar amadi command control and communication system punamak panam thamkiba thak adu yona mathau ningthina pangtokhi sangeng asidagi India gi masana sajaba technology sijinaduna missile asigi radar na khomjinba tuan data sing military electro optical tracking system punamak mapung phana mathau pangthokre haibadu khangmangamle DRDO Indian Air Force Bharat Dynamic Limited amadi Bharat Electronic Limited ki senior officials sing na sangeng aduda saruyaki Akash NG system asi khwaidigi nobo technology sizinaba missile system amani missile asina yamna khongjel yangna nongthaktagi paisilakpa aerial threat khudingmak manganba ngamagi shakti lei sangeng mai pakiba sina missile asi lanmi da sizinabagi matam hena nakshid halagani hainasu pausida makhatana phongdorakle Loisilakpoina topa pawna military nursing gi thabakta nupi gi damak sara sama kota pi bhaibsi constitution gi wangmadani high court
nursing officer gi kedar nupi singi damak sada sama reservation piba Indian Military Nursing Services Ordinance 1943 da yawa provision ama High Court of Karnataka na kakre British matamgi law du sisinaduna English ngani ga taraga mathoi da thangalakhiba petition ama ayaba piraduna High Court aduna makhoi gi January manga English ngani ga kunga mari da pikhiba judgment Indian Military Nursing Services Ordinance 1943 gi section 6 ta phangliba if women's haiba mapong do adu unconstitutional oibana kakthale haiki adu menama High Court aduna decade kya hairiba ordinance adu gi makhada hanana tawkraba appointment sing nadi masi satna roi haina High Court aduna sengdokhi India gi lengak pairamba British Crown aduna anisuba malem gi lanjaw gi emergency gi phiba madu lakshinana ba sada sama reservation piba English amaga samapan gani fugo homdoi ordinance adu semlam khibani haina petitioner sing Sanjoy M Pirapur Sibapa Maranabasari amasum Karnataka Nurses Association Justice Ananta Ramnath Hegre gi bench thangalakhi High Court asida makoina singnakiba nursing officer singi English ngani ga tara recruitment aduda Sanjoy amasum Sibapa saruk yanabagi khudong sabadu phangankhidi ningtamlaba matung president aduna the adaptation of laws Orders 1940 gi makhada English ngamaga samapan gani fugo homdoi ordinance adu adapt tawkhibani adong menama High Court aduna haiki Constitution of India gi Article 372 clause 2 gi makhada han adopt tawba law du Constitution of India gi Article 33 gi makhada Parliament na ek oina satnahan ki law duga manana lawbu yaroi Parliament special powers lerabasu ordinance asidi Indian Parliament aduna pass tawkibanati the ordinance 1943 da Parliament na satnahan khibra pakhum adudi no ni haina High Court aduna haiki masum madugi provision adu unconstitutional ni haina makhataki ordinance 1943 ki makhara nursing officers sing recruit tawda nupi sing da piriba exclusive reservation adu Constitution of India gi Article 14 16 clause 2 amasum 21 gi makhada guarantee tawriba writers adu thugai haibisi court asigi wakhal miyeng adu ni haina judgment adu haidi haiki petition adu maset oina English ngani ga tara recruitment kan khat kadabani haiba wakat adu kaklaga ayaba piduna court aduna reservation haibigi wakhaluna si accommodate amasum include ni exclude nati haikena su paus na phongdorakli adu hausikoi na di myam paus matang sa lusinjarage mas myam puna no update ngaminasi